መቃባ ከኒልማ ከነፉረ ጉልጉሉ ዋቀቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ የወጣ መግለጫ አንደኛ የ2015 ዓመተ ምህረት ጾመ ነነዌን አስመልክቶ ከሶስቱ የነነዌ ጾም ቀናት በፊት ከሶስቱ የነነዌ ጾም ቀናት ዛሬ አንደኛውን ጀምረናል። ጾሙ በመጽሐፈ ዮናስ ላይ በሰፈረው ታሪክ መሰረት 3 ቀንና 3 ሌሊት በመጾም በኃጢአታቸው ምክንያት ሊደርስባቸው ከነበረው የእግዚአብሔር ቅጣት መዳናቸውን በማሰብ እኛም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በኃጢአታችን ምክንያት ከሚመጣብን መከራ ሥጋና መከራ ነፍስ ለመዳን ይህን ጾም እንጾማለን። የጾሙ አጠቃላይ ምክንያት ሙሽራው ከነርሱ በሚወሰድበት በዚያ ወራት ይጾማሉ በተባለው መሰረት የሙሽራችን ክርስቶስን መምጣት በመናፈቅ እርሱ ሲመጣ በቀኙ ለመሰለፍ የሚያበቃን ሕይወት እንዲኖረን ተልእኮውን ለመፈጸም ኃይልና ብርታት እንድናገኝ ነው። ይሁን እንጂ ከዚህ በተቃራኒ ይህን የነነዌ ጾም ለጠብና ለክርክር ለጥልና ለመለያየት እንዲውል ያወጁ ወገኖቻችን አሉ። እነርሱ በጥላቻ የተለወሰ የጾም አዋጅ እንዳወጁት ሁሉ በሐዋርያት ሥራ ላይም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን እስክንገድል ድረስ አንበላም አንጠጣም ብለው የተማማሉ አሉ። እንግዲህ ሐዋርያውን እስኪገድሉ ድረስ ከምግብ የተከለከሉም ሆነ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦችን ሲኖዶስ በመቃወም ጥቁር ልብስ ተለብሶ ጾም እንዲጾም ያወጁ ወንድሞቻችን ዓላማ የጾምን መሰረታዊ ዓላማ ያናጋና ክርስቲያናዊ የጾም አዋጅ ነው። የዚህ አይነቱ ጾም በክርስቶስ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ሳይሆን የሰይጣንን ግብር ለማሳካት የሚጾም ጾም ነው። በመሆኑም እግዚአብሔር የማይመለከተው ጾም ነው። የዚህ አይነቱን ጾም እግዚአብሔር ሲቃወም በነቢዩ ኢሳይያስ ላይ አድሮ እንዲህ ይላል፣ እነሆ በጾማችሁ ቀን ፈቃዳችሁን ታደርጋላችሁ፣ ለጠብና ለክርክር ትጾማላችሁ። እኔ ይህን ጾም የመረጥሁ አይደለሁም። እንደዚችም ባለች ቀን ሰው ራሱን ቢያሳዝን አንገቱንም እንደ ቀለበት ቢያቀጥን ማቅ ለብሶ በአመድ ላይ ቢተኛም ይህ ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠ አይደለም። ኢሳይያስ 58 ከቁጥር 3 እስከ 6። ነቢዩ ባለው መሰረት አሁን በብዝሃ ልሳን የሚደረገውን የወንጌል አገልግሎትና የብዝሃ ልሳናት ኤጲስቆጶሳት ሹመት መቃወም የተቃዋሚዎቻችን ፈቃድ ነው። በጾሙም ወቅት እንዲፈጸም እየታወጀ ያለው ይህ የሥጋ ፈቃድ ነው። ጠብና ክርክር የተቃዋሚዎቻችን የዕለት ተዕለት ግብር ሆኗል። እነዚህን የርኩስ መንፈስ ፍሬዎች በዚህ የጾም ወቅት ምዕመናንና ምዕመናት እንዲተገብሩት በአዋጅ ታዘዋል። በዚህ ትእዛዝ መሰረት እንደዚህ አይነቱን ጾም ለመጾም ጥቁር በመልበስ ራሱን ያሳዘነ ይኖራል። አንገቱን እንደ ቀለበት ያቀጠነ ማቅ ለብሶ አመድ ላይ የተኛ ብዙ ይኖራል። ይሁን እንጂ ለጠብና ለክርክር ሲባል ይህ ሁሉ ዋጋ የሚከፈልበት ጾም በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠ አይደለም። ጾማችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን እንዲያገኝ እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳይያስ ላይ አድሮ የሚከተለውን ምክር ይመክረናል። የአመፃ ደብዳቤንም ብትተው፣ የአመፃ ስራትን ከመካከል ብታርቅ፣ ጣትህን መጥቀስ ማንጎራጎርንም ብትተው፣ ያን ጊዜ ብርሃንህ በጨለማ ይወጣል፣ ጨለማህም እንደ ቀትር ይሆናል። እግዚአብሔርም ሁል ጊዜ ካንተ ጋር ይኖራል፣ እንደ ነፍስህም ፍላጎት ያጠግብሃል፣ አጥንትህንም ያለመልማል። አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ። ከድሮ ዘመን የፈረሱ ስፍራዎች ይሰራሉ፣ መሰረትህም ለልጅ ልጅ ዘመን ይሆናሉ። አንተም ሰባራውን ጠጋኝ የመኖሪያ መንገድንም አዳሽ ትባላለህ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ከቁጥር 6 እስከ 12። ስለዚህ ጾማችን ተቀባይነትን እንዲያገኝ የአመፃ ደብዳቤና ጥሪ መሰረዝ አለበት። ሐዋርያዊ ተልእኮን ከዳር ለማድረስ እየታተሩ ባሉ አባቶች ላይ ጣት መጥቀስ፣ ማንጎራጎር፣ ስም ማጥፋት መቆም አለበት። ይህ ከሆነ ጾማችን ተቀባይነት ስለሚያገኝ ያን ጊዜ ብርሃናችን በጨለማ
ይወጣል ጨለማችንም እንደ ቀትር ይሆናል እግዚአብሔርም ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ይሆናል እንደ ነፍሳችንም ፍላጎት ያጠግበናል ስለዚህ ጾማችን ዓላማውን እንዲስት ተገቢ ያልሆነ አዋጅ ያወጃችሁ አባቶችና ማወቅም ሆነ ባለማወቅ የዚህ አዋጅ ሰለባ የሆናችሁ ተከታዮቻቸው ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትታቀቡ አበክረን እናሳስባችኋለን የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስን ዓላማ የተረዳችሁ ምዕመናንና ምዕመናት እንዲሁም አባቶች ከቀድሞ ይልቅ አሁን በመትጋት ይሄ የተጀመረው የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ አገልግሎት ለሁሉ እንዲደርስና የመልካም ነገር ሁሉ ጠላት የሆነውን የዲያብሎስን ሴራ ድል ነስተን የሁሉ በሁሉ የሆነች ቤተክርስቲያንን ትክክለኛ ገጽታ እውን እንድናደርግ መጾምና መጸለይ ይገባናል ሁለተኛ ሰላማዊ ሰልፉን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ እውነትን ይዘን የቤተክርስቲያንንም ሆነ የቤተ መንግስትን ሕግ አክብረን ሳለ አላግባብ የመሰማት መብታችን ሳይጠበቅ የተወገዝነውና የተወነጀልነው እኛ ሆነን ሳለ አባቶቻችን በተሰጣቸው ሐዋርያዊ ስልጣን መሰረት ሐዋርያዊ ተልእኮን ከዳር እንዳያደርሱ ጫና የደረሰባቸው ሆነው ሳሉ በሁሉም ቋንቋ የማገልገልና የመገልገል መብታችን የተገፋውና በዚህም ምክንያት የተጎዳነው እኛና ህዝባችን ሆኖ ሳለ እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ የማጥላላት ዘመቻ የተከፈተብን እኛ ሆነን ሳለ የኛ ተቃዋሚዎች ሰልፍ መጥራታቸው ሰላማዊ ሰልፍ መጥራታቸው የሚያስገርምና የሚያሳዝን ነው ምንም እንኳን በሰልፍ የሚፈታ የቤተክርስቲያን ችግር ባይኖርም የተቃዋሚዎቻችን ሐዋርያዊ ተልእኮን በመቃወም ሰልፍ መውጣት አላግባብ ስለሆነና በህዝባችን በቤተክርስቲያንም ሆነ በሐዋርያዊ አባቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት የሚሸፍን ስለሆነ ህዝባችንም በየካቲት 05 ቀን 2000 ዓ.ም ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ጥሪያችንን እናቀርባለን ይህ ሰልፍ ፍጹም ሰላማዊና ወንጌል በሁሉ ልሳን ለሁሉም መድረስ አለበት በሚል አቋም የሚደረግ ሲሆን መንግስትም ይህን ታሳቢ ማድረግ ተገቢውን ሚናውን እንዲወጣ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የሰላማዊ ሰልፉን አፈጻጸም አስመልክቶ በማህበራዊና ሌሎች ሚዲያዎች የምንገልጽ ሲሆን አስፈላጊም ከሆነ በዋዜማውና ከዚያ በፊት ባሉ ቀናቶች ግልጽ መግለጫ የምናወጣ ይሆናል ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ፊንፊኔ ኢትዮጵያ ክብር ለፈይሳ አዱኛ ይሁን መቃባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀቶኮ አሜን ibsa Sinodoosii Oromiyaa Fi sabaaf sablammootatiin ba'e tokkoffaa sooma nanawwee ilaalchise guyyoota sooma nanawwee sadan keessaa isa duraa jalqabnee jirra soomni kuni seenaa kitaaba Yoonaas irratti barreeffameen warri nanawwee balaa sababa cubbuu isaaniitiin irratti ga'uudhaaf jedheen waan baraaramaniif nus hordoftoonni amantii Ortodoks Tawaahidoo taatee kana bu'uureffachuudhaan sababa cubbuu keenyaatiin qorumsa fooniinis ta'ee lubbuudhaan nu mudatu injifachuudhaaf sooma soomnudha. Sababni soomaa inni waliigalaa misirroon isaan biraa yemmuu fudhatamutti ni soomu bu'uura jedhamee wangeela Maatiyos boqonnaa 9 irratti ibsameen dhufiinsa misirroo keenyaa Kiristoos yaadaa inni yemmuu dhufutti mirgaan hiriiruudhaaf jireenya furaa nu geessisu qabaachuudhaaf ergama isaa raawwachuuf humnaa fi jabina argachuudhaaf sooma soomnudha. Haa ta'ullee malee faallaa kanaatiin sooma nanawwee kana lolaa fi mormiidhaaf akka oolu warri labsan ni jiru. Isaan akkuma sooma jibbaan faalame labsanitti hojii duukaa bootaa irrattis qulqulluun Phaawulos haga ajjeefamutti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii nyaatarraa warri of lagatanis ni jiru ture. Egaa warri qulqullicha hanga ajjeesanitti hin nyaannu hin dhugnu jedhanii nyaatarraa of dhorkanis ta'ee Sinodoosii Oromiyaa Fi sabaaf sablammii mormuudhaan gurraacha uffatanii akka soomamu warri labsan kaayyoon isaanii kaayyoo bu'uuraa soomaa kan diigee fi sooma al kiristaanatii yookaan immoo kiristaanummaadhaan wal faalleessudha. Soomni akkanaa jaalala Kiristoos irratti kan hundaa'e otoo hin taane hojii seexanaa milkeessuuf sooma soomamuudha. Sababa kanaan kan Waaqni hin jaalannedha.
Sooma akkanaa Waaqayyoon yoo mormu raajicha Isaayyaas irra bulee akkanatti dubbata. Yeroo sooma keessanii fedhii keessan ni raawwattu. Lolaa fi mormiidhaaf soomtu. Ani sooma kana hin filadhu. Guyyaa akkanaattis namni ofiisaa yoo gaddisiise, mormi isaas akka qubeellaatti yoo qallate, daaraarraas yoo ciise, soomni kuni Waaqayyoodhaan kan filatamee miti. Bu'uura raajichi jedheen tajaajilaa afdaneessan laatamuu fi muudama phaaphaasota mormuudhaan fedhii mormitoota keenyaa qofa galmaan ga'uudhaaf warri sooma kana labsan ni jiru. Labsii kanas warri hordofan ni jiru. Tibba soomaa kanattis akka raawwatamu kan labsamaa jiru fedhii foonii kanadha. Lollii fi mormiin hojii mormitootaa keenyaan guyyaa guyyaadhaan raawwatamu ta'eera. Firii hafuura xuraa'aa kanneen akka raawwatu labsiidhaan ajajamee jira. Bu'uura ajaja kanaatiin sooma akkanaa soomuuf uffata gurraacha uffachuun kan of gaddisiisan ni jiru. Morma isaanii akka qubeellaatti kan qallisanis ni jiru. Daararra warri rafanis ni jiru. Haa ta'ullee malee lolaa fi mormiidhaaf jecha soomni gatiin kun hundi itti kanfalame Waaqa biratti kan filatamee miti. Soomni keenya Waaqa biratti fudhatama akka argatu Waaqayyoon raajicha Isaayyaas irra bulee waan itti aanu nu gorsa. Xalayaa fincilaas dhiisaa. Hidhaa fincilaa gidduu keetii yoo fageessite, quba namatti qabuu gungumuus yoo dhiifte, yeroo sana ifti kee dukkanaan ni ba'a. Dukkanni kees akka guyyaa saafaa ta'a. Waaqayyoonis yeroo hundaa si waliin jiraata. Atis akka jannata bishaan obaafamuutti akka burqaa bishaan isaa addaan hin cinnee taata. Bara duriitii eegalee iddoowwan kee kan si jalaa diigaman ni hojjetamu, bu'urri kees ilma ilmaaf ni ta'a. Ati isa cabe kan suuphitu, daandii jireenyaas kan haaromsitu jedhamta. Kanaan soomni keenya fudhatama akka argatu xalayaa fi waamicha fincilaa haquu qabna. Ergama duukaa bu'ummaa galmaan ga'uuf abbootii xaaran irratti quba qabuun gungumuu fi maqaa balleessuun dhaabbachuu qaba. Kun yoo ta'e soomni keenya waan fudhatama argatuuf ifni keenya dukkanaan ni ba'a, dukkanni keenya guyyaa saafa'aa ni ta'a. Waaqayyoonis yeroo hunda nu waliin ta'a, akka fedhii lubbuu keenyattis ibsa. Kanaaf soomni keenya kaayyoo isaarraa akka maqu labsiin taane abbootiin labsitanii fi beekuunis ta'ee otoo hin beekin labsii lolaa kana kan hordoftan gochaa keessan kanarraa akka of qusattan cimsinee isin beeksifna. Kaayyoo Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii amanaan hubatee fi abbootiin isa duraarraa amma cimuudhaan tajaajilli Sinodoosii sabaaf sablammii hundaaf akka dhaqqabuu fi diina waan gaarii hundaa kan ta'e shira diyaabiloosiin injifattanii kan hundaaf kan taate bifa sirrii mana kiristaanaa akka dhugoomsinuuf, akka soomnu, akkasumas akka kadhannu waamicha keenya carraa kanatti fayyadamnee isiniif dabarsina. Hiriira nagaa ilaalchisee guraandhala bultii 5 bara 2015tti warri Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii morman guutuu biyyattii hiriira nagaa waamanii jiru. Silaawoo kan miidhame warra Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiiti, kan abaarame isaanidha, kan balaaleffatame isaanidha. Yakkas cubbuu osoo hin qabaatiin seeraa fi heera mana kiristaanaa akkasumas seeraa fi heera mootummaa kabajanii otoo jiranuu akka waan yakkaa fi cubbuu guddaa raawwatanitti warri arrabsoon abaarsi isaan irratti bu'e nuun warra Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii taanee otoo jirru, kanaaf kan dursinee hiriira nagaa waamu nuyi ta'ee otoo jiru, kan qacceen iyyuudhaaf malu, kan qotiyyoon iyyuudhaaf malu qacceen iyyiteetoo mormitoonni keenya hiriira nagaa waamanii jiru. Egaa nutis gama keenyaan dhugaa keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan, gaafii keenya hiriira nagaa da'eessu kana mormuudhaan, fedhii fi faayidaa ummata keenyaa eegsisuudhaaf gaafii ummata keenya irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan guraandhala bultii 5 bara 2015 hiriira nagaa guutuu biyyattiitti waamnee jira. Hiriirri nagaa kun akkamiin deemsifama kan jedhu ilaalchisee qajeelfamoota adda addaa sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa keenyaa fi miidiyaalee birootiin kan dabarsinu ta'a. Otoo guyyaan hiriira nagaa hin gahin jala bultii isaa fi isa duras ammoo wantoota raawwatamuu qaban ifaan ifatti agarsiisuudhaaf ibsa
kan laannu ta'a. Egaa ibsi keenya akka walii galaatti kanuma fakkaata. Amajjii 29 bara 2015 Finfinnee Itoophiyaa kabajnii fi ulfinni fayyisaa addunyaaf haa ta'u.